Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and Savai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.
Ia e toi whatalofa atu, Samoa na tunu pele nei taimi o le fiafi lau whasausaunga. Ia malau tapua inga fo, whaftai le atua, whawhana tātou toi maua nei taimi le lei. Esa lo, La fui mai aso. Sa whianga e fo i ro tātou tunu u whiau mga luenga ma tu te whai. Ia i whanau fo na ia o onga, ia le leo tātou toi mau fo nei taimi le lei, nei stofi. Ia mātou te whatalofa atu, vea i maua fo whai masui o le toi nei. Ia ada le atunu ma fulu ia ma te whatalofa atu ma malu ma ia so tātou atunu bele Samoa whai ona mai moa mai ia ma tātou iei whatasi fo nei fiafi te tonu whaftai lau te talo ia sa tu ina atu ai sa tu po ina ai pea ia le au nanga fo e kolopo Kingdom TV ia au na atu ai lea o le tātou po kalame o le CKA Ministry ini au kilani nei ia walau whasaunga ma lau whafonga ia stofi tafiaftai tasi ma do te whatalofa tua ia o na le tua la to fritua le ngata fulea ia o nei tātou tua sina pe na la to fia pea le tautai o le tatalo matu ina tama whanau Samoa ia iso se ministry lo au nai ma to te whatalofa tu fo ia ka le fia o paanga o wo mai masani mawhaio na tu matangau mai tātou pokalame ia stofi ia mātou te whatalofa atu, le soafa manu mālo Iesu Keriso, o tātou walii mo le tātou whaola, whatalofa atu fo i tātou pukalame, ielung whaina siasi mai atunu mao, lo iei tono ne atunu u Aotearoa, ia vea le fo i le asasinga mai ma fuafuanga ma malanga mai le atunu, ia o te whamanuianga fo i le leia fiafi, mātou te whatalofa atu fo i, e mātou te lo fo lo ia inisio lo paanga lo mata mai atunu i fafo fo atu ma le atunu ia lo mau mai tātou whasalaunga ono le aulanga le kako Global Kingdom TV ia matu te whatalofa atu ia e pea ona iai a fiafi te Tasima Ministry e leo se whailo ino se tangata po se ase tūlanga a le tala le reio le malo le atua ina i whapena ona tātou whanati ia matu ina atu lunga le ea ina iai so tātou sao ia iei fo so tātou tō maanga, ia mao ngā fo i nei pokalame lo tātou o langa au tua, mea lea, ia o whaisi maruru nei New Zealand, ia mātou nei, vai whaisi kofe, ti, tātou taranoa ai, ia ma tātou sia fo i nei fiafi, i le upole li, ia e ve foi ma ua ma fonga fo ia po leo, fonga o le tua, ia e au ina atu ai, nei pokalame, ma le anganga wharoalo, whatalo whatu foi, ele fatonu foi por tai foi si que ministro Australia mal fritua ma nicho la uso ona foi a tia to ya Evelyn ya ma sua ya ma nicho foi o si que ministro la tu ma tu fatalo fatu ma lo lava nga lue ya lo tato nga lue mo le ma lo le tua le tato a le ma lo le tua ma lo fina nga lo o le tupu le ato e fio mai ia fa pena na fa e o tato ulu wao e fai toa lo tato tupu wao le tupu me uma o le na fai le langi ma le langi o lona suafa o Iesu Keriso lea le na fiafi ai tato te le ia matamea ia tu na tu sunga ia elda na tinu na te ina i tato te talo le fiafi ona tato tal noi fo lea upu le tua le fiafi fa lo ia tato tatalo io vai le tuo lo mato tama Hallelujah. O mātou e tāpālo pa ia malo sisi ese nei tō ia o e tama. O le fiafi no mātou atua. Mātou te momoli atu ai o le taulanga o le loto whaatai I lau fiu. Hallelujah. Ona o lau tau singa, o lau puipuinga, o lau leo leonga I lu mātou ola. Ua mawai atu le malamalama sa mātou iai. Sa whenga I lo nu mau tangata. Fe au mga luenga lo mātou atua. Leo mātou savalia, le pō ma le pō liuri. Lele ia lo mātou atua. O mea ia o lo whamanatu mai e pēr. Ni o mātou tangata. O lo o soifua o lau o fio. Wa ele mawhai se poto. Ma se iloa, ma se tangata. O na ia wheliua ina. Ne malamalama I le pōliuli, ma le pōliuli I le malamalama. Ua na o lau o fio. Ne ala leo o matatalo ai nei fiafi. Ta mamo ma whapea atu. Ia matu avi, ia o lau o fio. Ia fo iatu me uma I lau o fio, o lau vi inga, o le wha manu, o le wha ne tanga, o wha ne inga.
e si ti ai o lau fio ia ile nei tu la o le chef Amen. te mafa tai o nei ava no ma tango fie le nei ava no maua lunga ne o ma to to e feilo ai ma au na le auso nei fiafi ma to te mafuta ma to te tala no ma tufa lau fionga po lau upu le fiafi nei tama wa ma tatalo le o senga luenga e fai fua pe au noa malua nganga pa o le ala le ua muai ona ma anga yatu ma watu ila o fio e ala le tatalo tama liu walo mai o fonga ma e talia la matatalo le nei fia tama awina mai lo nganga pa ia e fetalai le fia nei e molio o lau upu lau savali a mai se o le nei fe au lo matou atua tama tau lava ina ia faonga mai o maleo faonga mai o mangutu faanga yo i fo yo malau lau faiva lo matou atua ai fetalai pea lo nganga pa ia e molio lau upu ma lau savali le fia nei lo matou atua tama o matatalo i lau faunga le faunga le ngausia ia mo uma le faunga le solai le o fealu alu ai solo pe yo se le ona tangi i le fia nei le faunga le ufi ai i ma ue le fia nei ai ali pe lau fio lo matou atua tama tau lava ina faunga mai i ma ua o au mea fai ngā luenga nei e fiafi lo matou atua ia fetalai oe le fiafi nei e te molio o lau upu ma lau savali ia aua le whaafonga ma le tāpua i mai o tangata o lau nua mesi o lau e kalesia lo matou atua ia amataina e lau fio fai uina e lau fio nei whaasoa ma le nei savali nei e fiafi a mai i o mawhapea i fo lau o i ma ua o au na e lea ngā ai amatoa wha ia tu mea mai lau fio e vi i ai oe ma whanene ina ai oe o wā o le vi inga o lau fio o matua tua e matua whanene ina ai lau fio ia ile nei e fiafi ia i lau suafa pa ia le suafa mamalu le suafa sili ese o le suafa e maua lunga e lau tele e loloto o le suafa o lo tumu i le alofa ma le alofa muti vale le suafa leo lo matua li o Yesu Keriso ua matatalo ma vala au atua nei ia ile nei e fiafi amene ma amene ma amen glory hallelujah praise your holy name praise the Lord taile to ina mo tatu talo ia le tua tatu pukalame le fiafi Samoa ia fe fatoa e ti mai lau au po lau TV po lau telefoni po fe lava le meo e mafuta mai ai ia o foro atu tatu pukalame ia te oire nei tu te me le fiafi i lau fasa saunga le ngata fo ilea ia o ai lava o fai o fatoa atu ai mai tonu fo lo sa ia vea nei fo pukalame o se amata mea ia i lo tātou wola au nei lea tua mo lona finangalo tali tonu ia lo mai tau mai ia lo ua leo mātou mafuta atu foi ma stasi foi o taitai o tātou peno le tele o fiafi ia ono tuangia foi le ne fiafi ia anga le lea tua na au na foi ia feni ia lo fa pena ona ia inisio fofanga le ne fiafi ia ai le ne fiafi o lo ia le tātou utala na lo ia ilunga o le tātou wata oti ina ia eola ia pe ia eola ai ia tau na oti ia tanton Samoa o fetutu na yo tatu langona ni fiafi yo afo ngei me o le oti ina ia eola o le mea le ka ko o le fiola le ka oki ia e pe yo se fale nganga o le na upu e tau na tatu woti e me tuai o le olanga nei ma le olanga fo isa tatu ia mo mua ina ia tātou wola ia Keriso Yesu o le ona e sili o na tāua Samoa o le tātou sila fia foi ia ma lau sila Samoa o le ola o lo tātou ola i nei mo tau soifua ai e le o so tātou ola amen ai auda morning o le ola Yesu me foi na lea a koe refresh le kako e kako urutala le fiafi aua e te faa le anga ina pe faa maua lo wola
Aua fo'i na e wha mai maua le ola o le soifua o lo tātou o li o Yesu Kiriso. Don't waste it your life. Don't waste it Jesus Christ's life. O ngā kākou ni vai kaimi. Before le kākou ke ola e wha pēa e pulea ha uia ha. Well, i oi, ia kākou ki uki whai me whai. A kākou mea e whai. E ta tau o na tātou whaia o na waiata e tātou Kiriso. Ma tātou ola whatasi ma Kiriso. Yo le tātou tusi fo ina whai tau le fiafi. Kalatia e lua e suvalu lo na whai upu. Ia la kalikomo la tātou. Kalkalua iai pe tātou whai tau iai. Ia o na iai leo le tātou mta upu. Le whai upu lusa fulu le ngā fia wha au tu. Iai se manatu ne fiafi. Ale kako kalame fo i le fiafi. Ia la tātou whai tau ma le whai upu se fulu valu. Ai pe o lusu tasi. E wha pēa no le whai tauina. A wā pe a whai o te toe atia e mea na au le petia. O te whaahali tino ina au e au o le sori tūla whono au. A wā o au na o woti i la le tūla whono. Ona o le tūla whono. Ina ia o wola i la le atua. Wai upo lo se wholu whaautu i ae tātum tāupu le fiafi. Ua whaasata lo ina whaatasi ma ua ma Kiriso. Ai o te le toe ola au. A o Kiriso o lo ola i to tonu i a tiau. O le ola foi o te ola ai nei i le tino. O te ola i lava i le whato tua. I le alo le tua. O le na lofa mai a tiau. Ma foi na mai o ia e whai mo sui. O te le whale a ngā ina le alofa tu noa le tua. A wā ana o mai le ami o tonu le tura whono. Pe ua maliu fua Kiriso. Ia vi ele li. Sa more le fiafi. Ia o le. I tātou wa whaasoa malama li ngia fiafi. Ia e pe o ngā iei le tātou tusi whaitau. Ia o le tusi nā le apostolo le Ekalesia i Kalatia. Ia o le Ekalesia o se Ekalesia e pe o nā tele nisi ia o ina foi ia. Iai foi whaia onga le tusi pa ia. O la tu si fia foi le Ekalesia. Ia Ekalesia le e fa pe ngā pe tusi foi l'apostolo mai Kalatia vale ai. O ia ngala foi l'apostolo le pule. Ia le Ekalesia. O longo inga. E foi inga mai e iai la ngona fa pele fa nau atu o le apostolo le Ekalesia le. Ina ia lato i loa na lato wa. Na lato ola mo Kiriso Yesu. Amen. Mana ia e tātou tilo ia le whaita unga le whai upu le lusi fulu. Ia mai la makanga wha mai alta maloa. A whai o ke koe aki nga ia mea nga o repe kia. Wa le aina se winga. Wa o wha lea o nga ina la lea. Le maliu o Yesu Kiriso. E foi lea e le wha matara ta mai se, in other words, mai karaka maloa. O ke le manga o ke koe hola tuai. O lea o woti ai le oti tu langa tuai. Ia o wola ya Kiriso Yesu. Si mai ke le wale. O le tusi lea. Eva ainge ia le tusi ngal whai upu lea. O lo iai se mea se upu fo lea parangi i kaukua pe. O le United. O le so fatasi. Ua mafuta fatasi ma Kiriso. Taua la le mele wa le tauru mai o fa sa tauru ina fatasi ma ua ma Kiriso. Ia vi ele tu. Samoa la tunu pele e ngala kiki. Ngai fai upu. Ai lo tala noa ma lo ola na upu. O lo feta lai mai mo tātou le nei fiafi. Vi ele tu. E le nei fiafi taua ia tuna atu ia ora. I sana fo i a whato muanga. Ia tu sai fo i mara tātou ta upu le fiafi. Ia wa tātou tala no wha soa fo ia le fiafi ma ngai o nei upu. Ia le nei. Vi ele tu. Ole Ekalesia le Kalatia. Ile taimi o le malanga longa lua la apostolo Paulo. Nga ui a kuaila la apostolo i. Mana tua o le malanga longa lua. Ia o ele i o atu fo ile le fo la o ku apostolo malanga o malanga fo ile le mai Antioka. Wa pe o ngale sa senta ia le tala inga la apostolo
o malanga umanga I nu e se ngau mai ai kongo Antioch se vanga ngala le malanga muli le ua mai whapango tāpau nga mai nga saula I tonu I Jerusalem mai inga ua lua kun malanga muli ai pu e lora aposkolo nga le winga o tala I le nuu lea le nga ui a uta mai malanga longa lua o mai lo I lalo I le mea le nuu fo le leo Efeso ia o matua I nā le nga laku aposkolo ku wai pisila ma akula I le malanga mua nga malanga mua nga ka milo mai lunga ngua fo I mai lunga Filipi maskongia fa solo mai lalo I Korinto Perea sawa I lalo o mai lo nga mau ai lo le nga linga ma sau le aposkolo ma ku nga ia pisila ma akula ole kalesia le maria foi le pati pa va ai le kala inga la aposkolo Paulo langa o kusin me le o kusin me le wa mai karatia ai ke wa uma pe ko kiki mo le tonu tau sanga o ye le aposkolo malanga I Efeso ia mako Efeso dangerous ke le mako ngape o le crossroad ia Efeso langa ia sa ile wafu o ngai e kaulai mai va mai north south east male west ai ko kongula I le port le kongo le mele ta o Efeso mu le ka o Efeso o ngala le mele ye le wafu le e ku ai le atua fo le kauka ua le o si la fia uma tanga tale kongo le fia pa ia le tu kengo Tiana Tiana I Efeso ole atuanga ole akua karikangi se kulo nge fiafi malau fa fonga Samoa e fai ala si umi o ye ingala aposkolo malanga longa lua mangkuo inga lenga kusang fai foifo mai maunga o mailo ini meta o lusa o mailo inga mau e loa ia Timoteo mateipi lusa mateipi e so o angu nga e lua o ngai ngai sa ur ka kare mo ia Timoteo lenga ngo folo le aposkolo makuo le kama le afkas o longa kinga ia le Sara elu o long kamale leng amana tua le wai lo le aposkolo ia I kala tangata esse male amio le leyor kala ngo folo le aposkolo manga o le aposkolo ngo folo le aposkolo tu long e fefi ma peritome ia kamale le pa ma foisia langa o fa penge ia ku mama ko o yu kai le I tonu me le ka o lusa mate pe amangko I le ai le ka o lusa nga ka ai le aposkolo ma ile malanga mua nga ka ai I me le ka o lusa nga ka umang ka ai ma ko fo ilo le aposkolo malanga mua le o sa malanga mua le o sa mua ka ai mo lo na tsaka tale amen mo lo tsaka tale o Timoteo le o fo le aposkolo ma pe tome le pa ia malu loma ave nga uma o fa sanga ku le malanga ngai lungo I maku I sisifo a fa mai lo male nga o le tu I aposkolo au angi e kau kala I upu I Asia a koa o ila le mele ta o maina Asia po o Asia kiki e ila le aile po le ngule ngo ia kartia ia nga uia ko ila Paulo ele fola e Paulo ia le tala le langa lo fa mai langa ngole tu au nge kaukala se po I Asia ko aka kirkilo la le tusi dia e se man manga ia o le fai ngor kusi dia o le kalesia le e se man fa mangu ia ingo le kalesia le karatia I me fa le nganga pe foi lenga sa ngo aku pasta I maka upu mua lewa o le fifia le aposkolo foi le mankuole o le ekalesia nga maka I me fa le nganga makua I yola makua I fire le ekalesia kartia o le nganga pa ia ale o kirkilo ku le aposkolo la ka wo nga le se me la ape fo nye le nganga ali mai lola me fa kingo o le meale mau ia kele fo sia o nga mo tato ile ngai kai e ka kau nga ka ko ngau ile nga pa ia o mea uma e fai ko loko e ka wang fa la ngola ngole nga pa ia pa ia mea uma
Ale mele atangia mai I kai pe o le mele kai pe la vese sia. Amana tua o Paulo or kanga ka sa ola I kula fongo. Ne fa mai le tusi nga luenga fa mai. Ele se kanga ka ele se fara sai o kusa mar fara sai o le. Le anga mau lunga le onga I ka malo. Amen. Le onga kula fongo. Sa onga mga kunga fa nga I taso I kirikia. La ole area nga ke mingi la wai la o Turkey. Kusa la o inganga fa nga wai. Alo ka malo sa alu ai oi ife io sane mai onga I kula fongo. Kai pe o me mo ngi onga o ka ku ki e tanga tsa fo e la ko fa nga u pe o nga luenga I Samoa ia fa onga me ala ko fa nga ngi wa lai lo le leia o onga e mau lunga sili ko o onga ngi no onga I Samoa me se mo ko Pasifika fa pe nga la le pe ava ai tanga tale nga senta e onga maku ai oi ngi sale me anu la ya onga le kula fongo ia onga kele lo po feeling kusi pasio Paulo ngo mau ai le ele tu sirkoi nanga le fai mai nga ka ufa mai ai o le farisaio o si o por kamalo o pasta le fai le fai mai o ia o le apostolo pico le kiki nga kele lo po le ase me e kusa isi apostolo ngo mo ia mai o nga ka ke lo ai e makua I ese o le mea ese ai apostolo ma Paulo o apostolo ma peteu ma le oli ma le sai e le kaimi o Yesu e makua o le apostolo Paulo ele va ai Yesu ele ia le taimi o Yesu nena ua koe a fio I Yesu langi o ngalenga ko ali mai tanga tale o Paulo ia po Saulo ele va ai Yesu aka kirkilo la I le mero winga la tala fo le pasta ile o I ka ke lo ai le power ke le ro kanga kale kusa o le ma ngai fo le ke le o se o nga mota to a fai fo le ke mai fa ngolongo mani fi io ke le o se o nga mota to a mai se ta to le wa ka ko nga lu e ko kongo o le ka le sia ke so aka kirkilo la ia Paulo o le ma fa nga ai Nengo fa ngai Yesu. Fa ngai Yesu e alu la ave tala le nu esi. O le kamalo. O le mako ke le o nga fa longa kula fo. Ele una se sia pa. O le mako ka mai o le kamalo. Aka kirkilo la ye. O le kaimi le nga o nga le kamalo. As a Pharisee. Koe vala au Yesu. Koe va ai ele mangai. O le o nga mo nga kikeli mo nga fa longa. Alilingi mai male nga pa ia pum ka pa io ila ko ke lo ai ese ai el apostolo me nga le ka kala el apostolo ia fa mai o le farisaio o me manga ko ke fai mai ngo fai na perito me ina o le po valu I lalo le kula fongo alo kamiria nga ua kalia la el kamalo ia Yesu malevala au Yesu o ila ka ke lo e makau kia kele ia te malo ava vai fala le kusi le o mai I le la pe fo ringa le fo le ne wa ngofor ka malo fo le mafa makala kala mai longa lifestyle anga kele I lo nga o Yesu amang ko Yesu o le sa pe ko silinga hika ia ka ka ngi o Saulo anga kele I kali ia Yesu ele fa longo le ngo Yesu pa wala me ala paskon fai o le alu wala o mai kanga ka mai kongo o sunako kongo Yerusalem ele alu ngai o kamaseko ya le wa umaka wa ia Stefano I ma woki fa mai wa folele wale malolo kaka alo ko I koso mai fa finge makamai a mai fa pui Kanga kai ele lalo le tanto lunga fo ya. Leo ko kongo o le karesia po le urua e karesia. Ele fia la le ngole. O le ngoa Yesu. Fa mai la to o le tali to lunga fo.
Wa pa war mere ka ko ngoi foi le pa skola matangata o le kula fongo. Ola i lalo le kula fongo. Me nga le nga piko sini nga ikai. Ma le fia la le ngole o Yesu. O i ko ke lo foi le makauki o le tangata. Ma le ko lokor ka ngaka i le nga mele fai. Vai ang ofo Jerusalem alu o i tama se ko sai me ka ngaka la ye. Ka ke siano. Ai ngalo ya. O le vao Jerusalem matama seko. La fa kali mai Yesu nga. Amen. Ia wa ke ia. La ko ilanga sofa ngua wa ke ia le kai le. Vai nga ele lo e fa pe nga so fu nga. Ka ko ke le lo e ko fu ka ko male area. Po se ngo fu nga po se ngu po se ai. E bala o mai le tu ia. Fa pe nga fo la nge fifi. Amen. A fai foi le ke fa longo mai foi le fa so. Ia ke le lo. Le lo poro wa fia fingi. E te tali ai Yesu. E ala ile moli mau. Ma fa so mo so e pasta. Pe le o kamimilo ku fa pe ku ai. Ia ko le we manga ia le keling foi pu ia fai si lo loko le upo le tu. Ale o va ku foi le fa pe o se history le o fa makala mo ku fa pe. E winga e kanga kale. Ma le le o kusi mai i akalatia. Le o kusi mai akalatia. Ai ke kilo la ile kusi ka malo. I o le aka o langa mori mau. I longa o langa. O le ano langa sa o langa. Le sa o lai. Sa o la kula fongo. Le fa mai a. Fai a ko fo i ku ai meia. O longa winga o ka sol kula fongo. Pe a ko ya ke e me ko pe a ko fo i o me ko ai. O kula fongo. La ko la pe a fai. O le a ko fo i longa o langa ile. Le kula fongo. Le kula fongo le sa oki. Yes. Sa oki ngai nga ke le lo. Ele fa o lai ngai longa nga. O le me le fi fa o la o le o langa o po. O longa nga. E pe se o la le fa so pasta. Le ngo ko amaka ku fa pe. Ka o ye me le wa ye wa. Ole au una ia pifu ka ngoela. Ole au una o Paulo ele o ska ka fo ile fa tau fa. Fa sa mo fa penga. Ka mai kuma. Sa mo ele nga tai oi. Le hu ka ke mo wa tu singa fo i le fiong pa ile tu ma sko. Tana sa o ina le tu la fo. Amen. Ele nga tu la fo no ia o mo mo ka. Tu sia tala o le malo. Scribe. So le ngata fo lea i o le lo ia fo i kamano. Le tangata ia le ngata fo i lona tūlanga fa tūlanga i lona tūlanga fa seni o loma. Ia o le kangaka si lea ka ika. Ia vi ia le tō. It's a leader in a war. Ia o le taua. E le fa pe o fa longo kala ngaka. Mai se kusi. Le just say fika e alu o ia mai ke ale ave sai mai va ngala. Mai ya. Ia. Si give me the letter. So se mangia so walo sai ma. Ka tala tanga te ta. E ula vale. Ula vale. Ole upunga ko e. Io te leo lo noto ngi ka ngaka. Walo ngu ese. Na walo ese. Ia. Me vole fa tai ai mai e nefia fi. Awa o le fasfai tau ka ko masangi ai. Wa o fa sa tau loina i fa tasi ma uma Kristo. E pero tau no atu ara nefia fi. Ele ai apostolo Paulo caminho faz até o Yesu. Ora vai ngale o Petelo, Jacobo, Ioane. Sala tu ia fatas. Ai o tu singo tu sidea. Lai ngai fatas o ia o. Ia vi ele tu. Ai tilo la wala o tamalo ma sangi mo koruse. Fasa kaulo tanga so tu la fono pe Sei se fasanga tau tu la fono Roma nga vai kaimi. O lona afua o le fasa tau lo ko fa kasi mare la au foi le. Ya o ko e se lalo. Wala nga ia fika la ke o wai mai e leo ma va ai ka ka le ti ke ia ma panga ia lu sa kaulo. A fa mai la tala tamalo. E sa tau lo la ka ka wo lo li fa o lo Yesu. Fa mai ya. Ma fa sa kaulo i ma. Nga ufa nga mea ua fa sa taulo fa tasi ma ua ma ke risolo ngoinga ele ko yeisi ko ya lifo ilalo de sa taulo ele ko yeisi solo ese ma le sa taulo ele ko yeisi fa lo tolo tolo sa taulo. Amen. Wa ola fa tasi ma ke riso il sa taulo
Pe fa le Samoa, ilo e le fa pe o fa ka ko poka me fa nga ko fo le se kanga ka o yai nyang so ku la fo mo kanga ka o se. Ar ka ko poka me e toe mati ma toe ati na e o tato o langa au ona ile ali. Aba me mo ilava. E Samoa e le o fo le o ka ko fa lo ngo kala ngo ai si ka mi po kala ngo ai fo ile fa sam ngo o e fa la inga. E fa la inga Wa e faula inga. Peia e faula inga. Sere e faula inga. O le fasidi, o le ana winga o ngā upu. Le ana o fai mai paulo. O le mea ka o le faula inga mo ia. O le fa sa kaulo ko kui fa kasi ka ua ma le sa taulo. O ke riso. Longo winga la a fai la o kui fa tasi ta ua longo winga. We united with Christ everywhere we go, everything we do, we united with Christ. E kere ma fai ngā koe escape, e koe sora ese mai ma keriso. Lea mangingo a wha mai a ua wha sa tauro wha tasi ma o ma keriso. Ezea, lea ngā fōle langa unga ka maa roa i a kartia ina i a lātou i loa. E le yo o mai lea, le alofa tu noa o le tua o na o ngaruenga le tu la fono. Amen. E na o mai le alofa tu noa o le tua. I le tama loa po le tamtitile na sareta na tau le sa tauro. Lo tato wa li i o Yesu Keriso. Roi, yeah. Wa ela e vava ai le tama lo le maua lunga le kama lo le sa tauro. I longa ngau inga ia hoki umaka ngaka e kari kongu ia Yesu. Afa mea le aila e silo ngau ia o woki fa tasi. Okay, so ai ingi mana ai ko mi moi miki ko le apostolo mai ma ua pe anga se ko fai kasi alfa singongo Yesu. Mai ave fa sa kaulo va ko mai. Who knows? O kanga kai poko tata tu stala ye yo ma fa faunga i le lumanga. Yo ka kalango ni fiafi. Ai o fa vai le una tala. E ui a inga ua umale maliu ke viso. Afa mai apa. Ua au koe a fa sa taulo fa tasi ma uma ke viso. United. So united with Christ is a very important word. Pastor. Yeah, we you see, are united. Ka kou me se me fo se mafukanga po se fara po tonga. E ke la ngonga le mafa na fana le alofa. Yeah. Wa vai o le la ngono le tamalo. Amen. Fa mai ua fa sa taulo fa tasi. Lai ko I fao I limo au Yesu ala ya. Lai e pe o lai ki ngā fo I malima le tamalo la apostol. O ngole nau ya ai Corenito e awangi o koe fo I me tuai. Ai o ko wa ai sa taulo ke riso. Me ave le tu si Corenito. Tu si le wa le ko kartia Corenito e fa ma fa fo ka ma lo sa taulo ke riso. Fa me la kala ya. O le kula fo o sa taulo le. O le mangui le ka ka fa la inga ai o le ma la le la tu la ko ki fa ka we. Na ko ke le lo. Ke enga ma le lo le sa taulo. E foi la le tau o me le ni fiafi. A wa Samoa. Ongo so tangata lava o tu ina atu lo na ola mo le ri. E le ora ngei a ko e ese ka yao mal sa taulo. Le fa mai kala tu spa ia le mo mal tamalo fa mai. O fa sa taulo ina fatas. Wherever you go with Christ. Whatever you do with Christ. Lo inga ole o so tanga le va lata ua pai nei kako. E hala I lo tatou fa sa taulo fa tasi me ke riso. Pe ma fa yaku le kako topi nga oti ina I e ola. I sa si fa opunga, don't waste your life and don't waste Jesus Christ's life. Awa mea, wa ka anu fo isi. E ka kio ai le li wai fa fonga I sa mo ka fa penga fa ola. Ai fa mo fa ola. E mo ia Yesu ia I fa Yesu ko era foi com mele, ko fa mele. Kala tu spa ia la apostolo foi fa mai. So ka fa penga ele ko ko la va sa. Se fa manga longa ia la ngoa. O sori fa fia le alo le li.
fa mai la mangia la pos mai polo a fai wa e manga o kau ke ola mo le lika le tia ka kau fa sa tau fa tasi pe o la apostolo o le ala ma ke va ko ni fi afi awa ole united fa ka sio ka ko mo Yesu o lo fo nga Yesu o lo ola to tonu ya te ta fa mai la apostolo ele o to e ola ia o le a sa u point viu fo nga me ese ka o ngia ele no escape kere venga ko sola ese ma sa tau lo le ko ka o lunga fantassi ma ke vis ole Marie ole le pe sa to wa i fele le po le tu pas ile mele ta o le fa sa tau ka ko ai le fa sa tau ina o Yesu sa fai le kiu o le tino o le ta to li fa ola le na fa tino ile mele o le fa sa tau ina ia foile ona o le talu ai o le maliu o Yesu o le taulanga taulanga ina ia mangalo ia tato wang sana awa o le taulanga a le masa al koko ia o le mea taua o le masa al koko le asa fai mai ai tu al fenga nga tu ai foi le sa fa nga koko ma mo o ki o mangu ia nga fa kanga le tu foi le fai taulanga ia mai le koko ia nga we masang i o fa longo so ia le taua o le mele o le koko o le man ia nga amaka le tua mai le amakanga o le tua nga fai le le kaulanga mua e kau ke lo i nga wa mai le tua pa u le fa mai pa u mangu ia fai le shoto wa kamu e fai le usa keke sere le usa keke o ever me nga fai pere penga sanga bra masanga skirt o fa lo pe le la or fuku esa e o for kamilanga le wa mai lo le pa or mang ia ka kikilo lai o la pe a fifi mai tonu le taulanga o ia fai o fai le tua ka penga le tua ia ai o le ko ngala o la au ma le anga o la o le o fufi la o la au la o la au afu mai e fai foi taulanga i me ai mau mai o ngara ko ke lo foi le kai pela me le what happen i a Yesu ia ole atato o i ka ke i lo ai le matai sau le ku manga fofonga ile ma fai un ka o ska ko lo mas ka ko poko te fa mai sai nga fast food o e se si o i si la fia le ma fa fa le tu ese so ka ko nga lo o i fu ti le ma fa fa o le tu ko ke le fa lo e yanga mua o le tu ya e ma ko ile ma fai se singa nga read le ma fa fa le tu kai pe fa la me ma te ta tsana no a to ile fe fingi ai le mele le mele o le fa sa tau ai mana tua ki lo ile amakanga mai o le sa o si tau langa foi a ki lo la le maliu Yesu male malingi o lona toto o le tau langa amen o le tau langa o le tau langa le fa ko amanga lo ia ka ko ang sala o le amakanga mai ale vai ka penga le tua le tau langa nga mo a kamu ma eva nga mele koko fo mele fia pa ia le tu nga ufi e o nga sala ka nga le ma fa nga remove vai le nga sala ka nga ufi e fa ko a ma nga lo ka ko nga sala nga o malingi de toto o le alo le tu le fa mai o ne fa uta le tamai ma moya le tu le na te ave ese nga sala la si ai fa fela koko ma moya ma okima ma me nga ngai kur fenga nga tuai ele manga ro sang sana ale fa ko ma valo mai o ngi ngo vai ai ma ko kasani o ngi mai Yesu fa uta le chamai ma moya le tu le te ese nga sala la le ka ulanga ma ka kikilo nga ka penga mo le tu le fenga nga ko ufi ai ale ala fa ko a winga mai lo ngalo le pelo feka ya le tu ile kene se kolu foi po suli mai fanga mo le tamai fanga mo finger kama nga ke ku mo momolo le ala i Yesu le Yesu ele va ai era apostolo Paulo po Saulo ele va i tino ne
O saulo ia ma Paulo o kaka nga sa wale le ulua e kalesia. Ile taimi nga ua whangau le ulua e kalesia i Jerusalem. Ia le porque e kupu ngā mea le lopo lai form 2 ia saulo i ngā Jerusalem pe. Ia pau sisi ha o ngā ele yo nunga la o ngā kako kama o kalmielu. Wale ngoanga o le whaia o ngā le whamai o le sili le tūlafon. Le ko inga ngā. Que le lopo se Kia o ale. e kausira firme sa we kama ko kalamielu. Pues esa va y pues o porua. Pero ai nga. Pues ko kuila. Kau ai nga fo i. Sama. I salong. O inga ya ko. Ia nga vai la nga si de fi. Ngai e kau ko foi. Nga foi ko la. Ale tu. Ya vai foi la ye. Ora kangaka ne yo. O Paulo ora kangaka makoi piko sini nga ikar ko ngua le. Male ngua le. Ole ma nga ye ro wala u. Akala ngole le mai e Yesu. Sole. Saulo. Saulo. Ara wa ku le li ye o ye oi. Pe ai lo Yesu. Ara ka waso. Wa ka waso nga. Ngo wa kaya makai le pupula mai le langi. Le fa mai ngara ku pa u foi la ro I langa mangu ale la u o vala o mai le tu ala fa mai ka fa mai le li o ye oi ya la fa mai o Yesu Ya ka fe ka ka peo o Yesu po se si o ka ko e ke ko e kali mai lo ka lo le malo Ora si mea. I lore le el kama lo Paulo. Le leo mor kanga kai loma. Ea. Ingo falo ko ka mo lo ngo. Ea. Ora winga lo kala o la betala ho le. Manga kua. O la fa longo ye le ngole o Yesu. La wo ngai lo. O lo fa na bela. Ele va ai. Ele fa longo fo na se leo. But this is the first time. Leo fakuleli ye o Yesu. O Yesu. Yeah, vai Lord. O ira sisi ole ale. O la sisi ole ale ke ima Masala mo ma Fo lele o ai man ko la wonga lo ka waso. Ole ngole le piko singa ika ia. Ne alue vai o io ke fa ko lo chama lo e una vale va con e fia alu aku I kongo Yerusalem ma Israel la kwa ova kurkua oyo Israel ma matama seko alu o mai ka mai kongo o kongo o Suria o tama seko la mo Suria o va ai le kamalo o ika ke lo ele lo por me fe le wa nga coffee ele tuor ka mo fe mo wese O fen mele walu rengaru mo e kamalo ngaru ngo wese o Suria ngo wese ala yalu so e mele o ke siano lai o makanga ko lokure e la o mai I sele me fa pipu ye ai ngalo ya le ala vala au Yesu ya I de media vai vai la ye e maka o ki ke le tanga ale va o Yesu ia ko se Yesu sa mo ke ko e kali mai lo o la ko lo nga ka moko I la ai no ngala kurunga awagi ko se simia ia fio la so le ia upu masangi Yesu upu le wa ka ko lo ele o Yesu e ai kui mai o fa va fa longo la le kali la fa mai o Yesu o le wa e ai kui mai e fainga kai ke o e ai kui mai ke nga fa pe nga ma va le kala o nga kalia ia e saulo Yesu fa fenga ka ko lo nga kalia ina wa fefe fa mai ele ie o la ese me o ke faia o la me lo ko pui o le o surrender o le o surrender la e saulo ya Yesu o le ese me o ke faia ia le surrender la o le loses le o ngai lo le maka o kia o ka le ngo ya Yesu o le o ka waso o le popula ai ke lo ko ri tanga e winga ka waso I wa le fa mai nga ka e langa au malanga o
ia le kamalo a fa minga la ko kamalo ka kalo ele I ku o ka kalo ka malo ele ko minga ran karo ya Yesu Amen. mang ku le nga ko e kuli ku ia le perfecta o Anania o angia le nga la ko fa e yo nga lima makakalo nga ko ulu e sei mo me ungai ale sai makor ka malo ko wa ai le maka kia ma le bala o lio tangata ia kai pe fo la le kusi le ma le ma ke kana kana wa ko basta fo ile tangata le wa ngofo ma o langa mo ni mau le fa ia kartia ele ko fia fo I ko me sai ei o le mele a fa ko fo I ko lo wingo o ia o le ka soli kula fo le wonga mala malama le lei ile tangata I ngo ia Yesu o se ala ngo ka le ngo wala awia nga wala awinga I or ka le ngara ka ngo yo le ngala finga sa iyo ia le tuai pe se nga e manga I fo I puie rua ka ki ele avingi pe fo le wa masangi ka ko fa longo ngi ai o le loto male ka kia le tu mai ele tu onga olo manga ola apostolo ina ia ta mau fa tasi ta to mo keriso le jo fuanga lo ta to ola ia olo o ka ku ola le tino ele tu ai pe ia fo la ngani mai la apostolo e uia no ta to ia le tino ia o ka to tangata fa le nganga po ta to o a keriso ia le na ta to tilo ai mata to va ai fa mai la apostolo ua fa sa taulo fa tasi ma ua ma keriso ele tu lo wingo le alfa bungo nga mea ua le o koe ese paulo ese keriso ese le atua ua tasi la ua le romana e ono lima fa mai wa a fai o fa tasia I tātou le upunga fa tasia united if we united with him with Christ ile fa tusa ilona maliu longo winga fa pe fo I tātou ilona toe tu mai le ngata ua united tātou ilona maliu ai ua toe fa tuina fo I fa tasi tātou makeriso ile fa tuina mai lea po le toe soifua manu maro mai leo keriso I ngā alfa I unga fa mea o tātou lole nei mea o fa sa tau roina fa tasi mai ia lo tātou tangata tuai ina ia fa untia le fai pu fa fai pu ono ati ngai le ono fai pu lima fa le ono Roma mai a fai fa tasia I tātou le fa tusa lo na maliu e fa pe fo I tātou lo na toi tu mai o tātou lole nei mea o fa sa toro ina fa tasi maia lo tātou tangata tuai ina ia fa umatia ai le tino o le anga sala ina ia le toi polonga ina I tātou I le anga sala vai la o le manga ia kere fai upule se fa ka ngai singa fai parangi le ka va maka mai vi ele tu I le Roman na ongo Roman 6 chapter 5 and 6 for my for if we've been united together in the likeness of his death certainly we also be in the likeness of his resurrection knowing this that our old man was crucified with him that the bodies of sin might be done away with that we should no longer be slaves of sin. Wa aya ina ia hoti lo tātou tangata tuai. Ina ia hoti lo tātou tangata ina ia awani I tātou iai pēl me ta olea. Olea nga sala po olea mo le polonga po fa polonga ina I tātou olea nga sala. Kasi lea mea olea lo o fa pe ngā o ngā a faina ai to tele na yo tātou tangata ai miti tangata ua tari tonu ile li mo faulaina ai lo lato o amo pele polonga le polonga le ia sa mo ele ko fa yak pe su e pe fa tonu pe fa masino atu bai le o ka ko ni se tua
e ta o le atua ia me o tonu fa msino ia i tatou uma ai tusa mala fionga pa ia le atua fa mai ina ia awane i toi avea i kākou ma polonga le sala ke longa kākou mo tangata tuai a o nga fai le me sa kākou iai uma e o fa polonga i kākou ai na o tātou tari tonu pe o le fai mai le upule o fa ta sia i tātou when we united with Christ through his death and his resurrection ilona maliu mo na toi tu mai o le mele wa u fa pe mai ai tātou la o ia te tātou le tangata ua au mai me a fo au mai fa munianga o au mai ai tātou le saortonga so ka o ke na le mele wa o fa sa tau lo ina fa tasi ka ko ma ke so lo inga bola o united ka o me uma fa tasi ai ta o ele nga tole ma liu ke riso ya o na toe so fu manu malo me o mai la kai mi ngi o na wo na ai apostolo per kai mi ngi ka ko le to la wa fi le tu tom tau ta mai Aolo o famaya la apostolo ke mi kusiai. Ia, le na o wola ngai. Ile rai ku o le rang. Elo ngi sila. Famaya la apostolo, famaya. O le to ola ia. It's no longer it shows old lifestyle, old man. O ola famaya. O le to ola o Keriso. Christ. Live in him. Tono Paulo, ola ia te ia, e whapenga whakako. Amen. Awa e whape, e se Paulo, le lenga tusi a kaletia, le vo kusi mai a tātou. E pe vo ila, na tusi atu ia loma lea. Loma na e ono veu pue lima, ma le ongo le kako whaika uaifa mai a. E a whai ua united kako whaatasi ma, ke riso i lona maliu, ma lona tau fua mai. Lona wingo wa, ua leo koe iei kako i lalo le polonga le anga sala. Awalanga na tamu, wana tunu pele. O e vai ka fa la inga la ya fai ala e amo pe le polonga le sala. O le lopo fer ko me yai pe fa tua ya Yesu pe fa ko ma fai pe me ko ai lo langa. Amen. Ta si le me le ka ke va ai ai tu su singa l'apostolo Paulo e fa lo ama ya l'apostolo le upule fa tua believe faith believe e always fear yo le kamalo ma le upule. Nanga foi le wo online. Ele vai peor se kanga nga kauola. Bola e te malo. Amen. Ai foi lá tu singa i me alofa ngoi, sau foi nga matale tu se te malo fa mai o fa tu ka singa me alofa. Le nga pa ia. You know, e online kanga ka fa mai online te ngata me tonu de fa tu. The righteous man living by faith. Ele va pela sa bo ma fa ku mal so ina to ina. E awangi e kako solitu la fono a olo ia tu la fono o tal notis ba ia ele fa ma ke le se makalango ma ke lo kalango ku la fono ni fiaf na ta si le fio tu la fono se fulu ka un ka ko le tau ta tu tausia a lo winga ia tu la fono pe o me ai fa saina o le perito meina tau singo sapati o ka sile me feika ke le ai ka ka ia Yesu o so sapati Yesu you know o sapaki le i me so Yesu fe fa marolong então se ko sapaki e so sorry na ye me la nga fa sambo ya na o Yesu ho ka o le fu nga ye ele o nga le fe ye nga le nga Maria le fe nga le nga le li ta ele ta le sapati fa marolonga ino o le hangi me le vi ia le li la nga luenga ia kanga e breaking ai ngale le lo e me le lo fatu no Yesu ke alo frenga venga le la ngole fe me kala Yesu fe me ia o ka ko le ia wa o mai le lo fatu no o no tatu fatu tu ia ke miso amen ele o no ngaluenga o le mitamit so o le ala o ka ko kilo ele nga ka ma futa fatasi ka to ke miso a wale to ke lona o le sa mo la tunu pe le ve tu se kula apostol ve meia e ka voyo e kai mi fa sa ka ru fa ka se ka ko mo ke biso fa sa ka ru fa ka su ka ko mo la lang la lenga mali wa Yesu ina ia fa sa ta lo la lang ia te ia ina ia ola ai ka ko ia te ia
ma ia I te tonu ia ki kako. Si mai ana yo si mau le wale fa ya. Ele I faia fo era apostolo le melia. Ka ilo fo ile kaimine ve vesi ai mo la ai fa anga sala ngilo langi kaimini vai kaimini sen tulu ka kuia. E kusa ma kaimina la apostolo. E ma kuā mumu fa afi. Ele tu E muni ngai ka ku kilo tato ngata. Famero ka ko ngi me fo yo e langa lefo ka ku fanga mai tulo Samoa. Ma ka ku kilo me ia a me ia. Mo levo nga ola mai ka nga ku haia sola. E pingi vai suo ka mai mo me o ran sala. E fai lava. Ya kilo fa ngi vai kan. Ya pe ya ki ka kilo ko sola o si o pe ya. O me fo ar ka mo le si fanga le si fa. Ja. Ja. O fia sola o le mal mea o ngā le si a inga sola. Sola o le si markoro o le si sola. Ele no lang sola. E papai fanga. Vai la sa mo la tulu pe famela apostolo. Ke loa. Ele I oki kanga ko ele fa sa ka loa kama. Ja. Ia ka ko fa sa tau lo fa kasi ke. Ke loa e longo fia ka ko wo e fa o la inga leia. Ja. E longo fia kanga ka ele va ia oe o me ai fai. O le apostolo fo I le lo tra lo me ka o le. O le ami o le lei pe o le sweet aroma. Ja. Jeri o ka ko wo langa e fa ali le haso ma le haso me fai. I lumo kanga fa o la inga mang lumo kanga ka le fa o la inga ya. E mangongi matango fia le. I le sila kanga ka a ko ma sila le tua. Gloria. Yang ole oia ke oe ke riso Yesu. United with Christ. Manga ye yo mela wa le fa peka ko. Chenga lokua le hai. Ara nga le fe mela apostolo fo meia. La ngol me fo le nga ya ka un fa sa ka lo inga I fo ima le la langi ya ki ka ko. La langi. The old sinner. The old natural sinner le ho lai ka ko. Fa sa ka lo ka ko. Maona tu ina nau maona mana. Nga ka ko le fa sa ka lo. Ia e ola me nga. Pasta o so ngo ia ia sa wa le pe ka fa lo ko le ke ka fa ma fa le fa sa tau. E sa ka ko wa ai le ia. Ile fa sa tau roina o Yesu. O le ata le na fo ile o le taulanga. Yes. Lea o mangko Yesu o le taulanga le tua. Foi lele o le sacrifice le tua. Ina ia mangalo ia tatu wasa. Awa o le toto manu mai kua fe ngai kua ia maka le tua na fai le taulanga o ia kama eva pe o fai ia. Ia nga mai le pa o manu le pongi pa ka mela pongi pa o le nga mai ave fai ofo longo winga ya tangia mai nga o le atua nga mo fai el mele ta o sa nga se ia fa solo mai se ia o mai na ua nga sala le uru tangata o ingala le mau masangi le te fa longo yeso o ma ko mo mau wa le kene se tolu foi pesu ma o ngala le fola le atua le tama lea. Inga ua nga sala leo lua tangata. Yes. Ai anga faila e fewa ile ya maka fafale. Mangu le ya se ele ya se me la kupu. Ia ma au inga fua mai ke riso ia la mari fua ia. Amen. Ia le alo le tua le yang sala tangata. Ia pe wa vele la nga sala. Ia le o saulo Yesu o si taulanga. Fai le sioto a ka mo fai le sa ke o eva fai pa o manua a o le koko le famele fia pa ia le tu ele ma fai nga remove vai yang sala ta nga o nga ufi ai o ia le temidia le nga fai le for langa le tua ile kamala le kamala tamale le ika ia ka ko kamo saulo ia le ngai un koe vala au mai Yesu o le winga la o tala kai pe o le mele o le fasa tau manga kua o Yesu sa fasa tau o le fasa langa o le aka o sa tau o le aka o le fata o le aka o sa tau o le nga kau e ki riso no o le ata o le fata fai tau langa pat o le faka fai kau langa o le faka fai kaulanga muli anga le ko isi si kaulanga kua mai ngau o maliu tato li o Yesu Kristo that's it
Yeah. That's the last one. I say, langa perfect. Perfectly mamoi. Amen. Oi, Amen. o le alo e to atasi o le tua. E le aisianga nga sala. Le maliu Yesu maliu Yesu o ele ke mai mo mai ma ua ka ko uma. Amen. Le ma se o ka ko sa o mai le me ka o le sala. Fa mai ya Roma tonu foi pu e lusu ko. Ua nga sala tanga ta uma. O le vi inga i le tua. A fenga amaka mai e o ya kama eva. Au le la fol mai le tama le. Le kama le. Le ala wa sa o fa ka ngu ia le. Ia fol langa lon tama. Nga mali e ala Yesu e sau kai peu whambai e peu se fu. Wale lei, o koko mangu ma, ma moe ma oki ma povi ma, kele fifia ye, kele fifia i koko ngā o kaulanga ngā, e whafkai o ngā o le tino o e whai a moa, te, na o alo e whai le mea ngai ke whinga ngalo e, whai le mea nai te mana o esia, langa lenga promise i koa. Amen. Lenga promise i koa le, kele se tonu foi po se furu lima, vai ai, anga saka leo se si Yesu, e fiu e kuri e sa whakau langa rea. Vai le mea le kupui, he agreed to come and sacrifice himself on the cross. Yes. O vai ai, i mea ka penga e le atua malonga alo pele kua kasi ale le akali i o le atua. Asa le mangu e le atua longa alo pele kua kasi. Nga ia awinga mai lava, inga ia maangalo e ka ko. Lele mele ko inga oki maka nga. A kauru fasa kaulo a kauru crucify on the cross. O le fasa langa le piko sili nga maka nga ro mai fai. O e fasa kaulo ka nga ka. Ia o isi ka nga ka fasa kaulo kulo e lengi lava. Yeah. O remain e sa kaulo si o ngati ke. Kau e le lungo se mai mangu ai. Ia maka ku le fu le kaimi o kaulanga fiafi. Pe a maka ku le kolu nga i le fiafi. Nuale umi ro kaimi nga i Yesu nga sa kaulo pe ia e ongo i kula. E fu ai i kaimi fo i o taulanga Israel. Fa penga uma parallel mea le tu. E fa alainga kukusa e le tua yanga mea. Ele fai crooked thing ia le tua. E parallel ia e lainga kukusa mea nga ka penga e le tua. O le winga la kala me le fa sa kau. Pe o le mea la le fa mai ia. Ia Paulo i fa mai o fa sa tau fa tasima o ma ke miso. Le ko ke no le i. O le ko fa sa kau Yesu. Le ala fa sa kau le kau kala ia. O le ala fa sa tau le kau kala i Paulo i. Ele kau Paulo no sa kau pe Yesu. O le fa mai la pa skola u fa sa tau fa tasima o ma ke miso. Nga kau Paulo sa tau. Nga fa sa kau ia la pa skola po Yesu. Le ai. O le ala fa sa kau le kau kala ia ere. Ia la pa skola i. O le fa sa kau fa le nganga. O lea. Live a life. O lo fa sa tau lo lea o tu ina nau. O lo kingo. Crucify your body. Ani o nga sala. And mai. O lo winga nga fa sa kau lo le kau kala i Paulo. La ngo Paulo le kau nu sala o pa Yesu. Ale ke fai kau le mau fa mai ia. Ua fa sa tau lo fa tasi. I ma ua ma ke riso. Ia o Yesu nga kau la au. A fen kau i Paulo pe a fai o le fa mai Paulo i. Ua fa sa o le fa sa kau lo fa le nganga le i. O le o le fa sa tau lo le o lo kingo mau ku inga ngau. Fa sa kau nga le kau kala i. E por isso fa. Wa anga fai e o uma ka kau i. Le anga fa sa kau lo o Yesu o le hako le kau langa. A ka kau le ai. Ele me fai e se ale le tau langa. E se ale winga fa sa kau lo le kau kala i. Fa sa kau lo le oe. Fa sa kau lo kingo. Yes. Ma choina nau o ka ko kingo. 24 hours. Ia. Awe o ia ke riso. Ia. Fa sa tau ina ila tau le tino. Maona manao. Maona tuina nau. Si. Ma se popo ele tua nei fiafi. Spiritual. For ile sacrifice or spiritual. O le kau kala le ku fa le nganga. Ia. Langa ele kau Paulo lungo se sa kau po Yesu. Yes. Le wa sa mau fa mai o fa sa tau fa tasi. Se Paulo le ku ko kau mane ku kau nga valo Yesu. Se ka nga kale nga
Ale o kau kala mai apostolo I fameu fasa kau lo fakasi la o mai Yesu. Keriso. Wa. Yes. O le fasa kau lo le kau kala le apostolo po. O le fasa kau lo le lo tino mo nga ku inga ngau mo nga mangao. Manao. Yeah. Vi ia le tua. 24, and those who are in Christ Yeah. have crucified the flesh with its passions and desires. Yes. O ia Keriso I la tau o fasa tolo ina I la tau wa tino o la tau tu ina nau o la tau na o leanga. Manao leanga. Desires of their hearts. Yes. Ah. Yes. Ie Le winga komu anga I la wo pasta. Ie Vi ia le tua. Amen. O le mangai ia. O le mangai ia. Pero winga nga le u kau kurikuria kwa fo le fasa tauro. Langa le kau se Paulo lungo sa kau. Yeah. O le mele nga kau Yesu. O le sacrifice. O le taulanga. O le kamai mamoi. Le fa mai io ane. Fa uta mai mamoi le tua. Le nga ke ave ese nga sala la. O le kaulanga muli ale. O le lasi kaulanga ale. Ele ko e fai ai saura ele un kaulanga fo ele alu ele fai kaulanga siri ko kongo le man. Ne alu e wansa ia. E alu le me piko sili o pa ia. O le ko inga me asia. Langa o le aka nga le kingo Yesu le kai nga maliu Yesu ma sa alonga kokome. Kai nga fa maia nga vai lu ai le ia nga. Nga vai lu ai fa maia. O le ka wa kanga ka uma nga o kongo me sili o pa ia. Aisia, onga ole toto la. O ka mai mamo e le tua. Ole ie pui nga, ole aka nga ritino ke wiso. Ua faa mangua inga. Ua faa leanga. Ole aka ritino ke wiso, ole aka ole ie po, le ie le sa po. Le sa va ele me pa ia male me sili onga pa ia. Ole aka ritino ke wiso. Le ala ua ia kua ma kala mai ai lunga kaulalo. Ole ko lola ise ka fai kaulanga nga onga ia. Wa kanga ka ko. Amen. Yes. Ka ko mai kong. Kong me sili onga pa ia. Kau keo ka pua ia. Ele ngar fai kaulanga sidi e ia. Pero le alanga pasta foi le mai fai pule luar ka ke ia. Yeah. Vi ele tu ni fia. Es el kau. Fasa tolo ina fatasi ma ua makiris. Mo leo toe ola hau longo winga mo leo koe ola leanga kako wha longo le magu. Le tangata tuai le mana onga tuai tu ina naunga le tino. Ina naunga le larolangi le nei. Samo ai le whai aku ma ako koa mara na on nei. Ai le maki kuku le upo le antua mara kako kukalame. Oti ina ia e ola. Means ia oti mo ia le kangaka kuai. Ko inga ngaunga ia ka nga kako wolai. Ina ia ola ke riso i tonu ia te i tātou. Ina ia tātou ola whaatasi ma ke riso. Pe iona iei maunga ina ma ke si e tunga. Ele hei rengi mau fuwe ngā whewai la apostolo Paulo so nga kusi. E inga discover ma ola ai e te māloa o upu ia le atua ngā ola ai. Ele tua. O me fwena lea kau ke vava ai le fionga le li i. O lo ola mai o lo soifua pea le atua e whaava. Ameni. Mauna i rita artispa i o wale o koe ola na. O ke riso o lo ola i to tonu i a Paulo. Whape ngā whai kako. Amen. O le kaimia e hoki eiro kako kangaka kuai ngā ua whasa taulo ina i whaakasim wa ave e seo kako kangaka kuai. Ma toinga ngaunga mala o ngaunga. Kei mirole ngā wakako wola mo ke wiso. Whawhera ngā kako wola mo ke wiso. How do we live for Christ? Pāle whai upuale rusi fulfa mai ia. Ia le ola o te ola i ne ola i le whaatua living by faith. Le ngā mākala ngō fōi peo ngā sauni anu ma wakuru ko muanga la nā wauna. E le iwa ai e le i wheo i Paulo ma Yesu. Amen. Le mele ua ola i le ko inga lea, ola i le apostolo, ola i ola i le whaatua tua. Longo le chiku fonga o au o Yesu foi mai la apostolo e ka ngaka la leo ke whakua kua ea se o ile aso koe fio mai foi mai la ia wa o kala nga va fera nga ko wola how do we live wa le foi mai kala apostolo ai o te ola i nei le whaatua tua
I le li o Yesu Kristo le na maliu ma lofa mai ate ia. A lofa mai ate i tātou. E sele ba ngai o le mele wa a misi ngai mela iki ia. Wa kako walo le foi lele. A tengo fa le inga ka sanga foi lele. Pauanga. A le va ai ka ngaka male kilo ka ngaka. Ele ai ma se mangu ke riso o ia ko. La e ola ile ola nga kuai. La e faia me valea nga faia i la ka sanga la e ola ka mingi la e ola. Amen. Be nga le me la po solve mai ya. O seu ya ke riso wale o ko ya. Wale o ko ola i le nga sala. Yeah. You know, the old man is passed away. What ti tangata tuai. Le na ola mo ke riso. O me foi la le. Le ka ko ke ola ka mingi pe o Paulo. Ele vai a Yesu. Ai nga fai mai langa sau luanga le la fianga pai fa mai ia o le ala o olangi o te ola I lava I le fatua tua I le li o Yesu Kristo o le na lofa mai ma fo ina mai o ia e fai mo tatou sui e se ka o le mele awa akako fa ngalo le mele ia o fa kwa sa mo e ka ko ke ali kua luma o ma le oti o ka ko le ro le po le a ka unga me uma La koro runga fa mai ioi ina e sau le kuri awa ole be ani pata I nga o ka ko kala ngoi fo sa mo la tu be e loa ina lo ngile me ke anu ya mongi fa ma awa kala I fa me se lo se yo lunga se yoki le ai kama ve ka ole kala ve ana salong me mau ia nga e le ko sala mo si o ka ko le e ke o ka fa pe o nga se fa ta oto I fa ta oto alo ia kala fa le nganga e mo I ma fa ma la mo Yesu le ska fa pe le e ke o va inga ko nga fa pe e nga lo fa pe Yesu oi sorry o kala nga story yang fa ko ele mo vi ele tua e mo o fa ta oto nga fa Yesu wa mo pe me nga ko ye yo kwa la mangingo ele pe vo tala ia fa lo ngoi me mo ki fanga fa mai ya yo e mo se ori yo e ala ve me Yesu sala foi le pasta le me pe le me le ngo lo foi le ka o sticky le me le ta o le tangata fo ia fa fe nga ka ko loa ia le tangata fo le wo ia ka lia Yesu fa fe ka ko loa fa fe wara man ko le wo mix lo tangata ia kusala o le fai longa nga ka ku ke loa le meka o tangata fo o le tangata fo le fa mai I le lua ko nito mata upo lima pas se Cristo lua ko nito ka upo lima fo ipo fitu sa wa fo ipo fitu fo ipo su fitu lima fo ipo su fitu wa mawa lima sufiku wa maua la kusi mta po lima fai ka fai ka lua mta po lima verse 17 se ka ko kilo la kai le me lo ile tangata le wa ya ke riso le ka ka le verse le se ka fai ka pa mai o le nei fai o ya ke riso se tasi o le tangata fou ia, ua mawai mea tuai, whauta, ua whafouina mea uma. O le mera le ta o le tangata, ua koe whanga fouinga. O le whai mai o tangata fou. O le tangata fou, o whele ua i tangata fou. O leo ua ia ke riso. O le ale mele ua whai i tangata, ua whamea ua ia la fowai mea kuwai. O whafouina mea. Ue vai o le ko inga tangata la le pe o le Mangkora kusi foi le, nga kusi foi era paskolo kusi le ya konito. Ia o kalatia le ma ke kalango aku ai. Ai foi la kusi el kamalo, a fa pe o tangata fo. Le kusi ia kolose. Mangko kolose le ikua ia le va a paskolo Paulo. Nga ave I tanga ka kolose ngo ia Epafara. O ia nga alu markala le ngule o kolose. E mangko kolose e tangata kolose le I kaka ngo ya Filimongi ia malanga kali I marakama ongo semmo ole o kolose umanga aka kikilo la I kolose tolu le la ele ngaka orka ngaka fou orka ngaka fou
O le aka o ka fou fwele. O tangata le ua whaka ele le upu. Ua sara mō ma avea ma tangata fou. O longo e kau wholanga sui anga ofu. Tai pe o kusi e le aposkolo. Le o ave a kolosi. A kolosi ele i kua i ale vai o aposkolo ni mele ka o kolosi. Nga ave i tangata le ngo ia Epafra. Ia le kala le i longa ai. Ia o le kaiminga avakore kusi e ave ia Filmoni. Ia alu wako i marakako kama ongo semo ia. Le kau wha le leilo la va malongo makai o Filimoni. Ia le wali umanga. E kongo na ngu le ka o kolose. Si kako whai kaua e rewhas whai tau le i pasa. Le kaua le ofu. Ia rufai po sulua. Magaya pa ka whai tau mai lungo le whai upo se fulu. Kolitoanga? O le kolose tolu. O le kolose rea. Fai pula se furu fai tau fai lele i lalo ma ngai ai o upu i o le kusi nga mai ave ia kolose. Ia le ua le se kolose. Ia le wanga ia o le ke mai mo mai fe fingi ma u ka ko uma. Tolu Ia tolu fai pes furu fai ko mai lalo Ia ia. O le ne. Ua o to o ofu kolose ko. Fai pes furu. Ia furu. Ia. Ua o to o ofu i le tangata fou. O le ua whaafouina i le poto, e whaatatau i a fōringa i le na whaia o ia. E le o iaise e leni, po o se iutaia, o se peitomeina, po o se lepeitoina. O se tangata anu ese, po o se kutia, o se polonga, po o se sauloto. A ua ia ke riso mea uma. O iai foi o ia i mea uma lava. O le nei, ia ofu o tau i le alofa muti vale, ma le anga le lei, ma le roto maualalo, ma le anga malu, ma le ono sai, whaapei o e ua filifilia e le atua, o e ua pa ia, ma ua alofa ina. O whoringa rai o le ofu ke ofu. Ia. New uniform. Ia, new one. Fou of kohunga. Ar maa i o le langu. Aka. Ma ia le lang fa mai. Ka ilo foi o fulenga su ie Ia lenga Josefa. Ia foi le ia Joseph Rebecca. Ia. Sel manga. Vai foi le maleanga le lei. Fa mai o ofu o to ile alofa muti vale kasi. Maleanga le lei lua. Male loto e maua lo komu. Maleanga malu fa male o sai lima fa ape o e o filifilia le tua. Fai wa e ofu le o fai mai lo la ia fai un fai upu. O e o pa ia ma ua lo faina. Pe va ai. Mela le nga. O ofu ia nga foi Paulo. Ia. Mano. Le nga ka o tangata fo. Ia le ofu ia. Ia le tu pe o sia longa ko fa popo ku fonga le mai o vesle kasi le breakdown le ka ua. Awa e ke fai aku samo. Pe o sa ngua. E kasi le me manga obia. E manga obia ka va ai fikil kilo mai a oi. What's the inform of you? Le mele wa e le ale ti tangata fo le wa e ofu. Fi va ai lo uniform fo. Wa le o ko ye la uniform wai vo ile le ma sai. Wa kaso. Wa makua pispisia la ofua. Ile ai ve mai le ofu fo la fa. Ale nga mo i mai ave mai apostolo ya kolnito. Le vo ko kuso ki ai fe so fa mai ai. Se o ya ke biso. O le tangata fo ya. Ai fa uta ua tuai. Fa fo winna me. Fa fo winna me umala. New creation. New creatures. So me foi le sa mo. E ke fiu ka u fa fo ka ko. I fa fo po le ala. Ale fo kongu ongo ke riso. Yo ka ka un kala le sio prana. Yesu ya ka sanga ele su ya kangaka. Yesu ya umela ka sanga. Ora wara excuse me. Ma ngai foi si excuse yo la ya me ko ila fia ola la. Yesu ya mo ya su ka sanga ele su ya. Ia La ia ko ngaka lo ngai musua.
musu e ola mo Yesu ai manga ai ola I pere mele la. E musu e sui. E musu sui. Ah, musu sui. Onga olea, onga ole tu ina na o. Tu na o tino. Ah, onga olea, onga ele manga o fa sa tau. Yes. Ele manga o fa sa kau o ina na o kingo. Ioi. Ah, Oka. ele tu. O me foi le ai sa mo la tu nupe. Ele li. Onga o fa ta ua kele ka ko ringi vai kaimi. Lango ye me yo o mai wo pe ya. Yeah. Look like Christ. Ai don't ki tu le foi la ta ka ko Yesu la se lu fa matai. Fa mai o mai ona po mai ai anti keriso ma fa se ya ka ko. Yeah, ele tu. Fa se mai ya au pa ia ma au filia mai la makanga le kaimi o Yesu. E o mai le aso ngi. O leo o la ko faia e isi me fo in ka u fo e ka ko Global TV fo i mai ni fo ka ko fa soa nisi tala inga nisi me fo e me fo le pe e vai ku nga pe fa le nganga ka ko le pe we ma ka ko le lo le ruto ngi me ya o le pa nga kia ka ko mo ka ko o ko ya le la ngole e ko nga mi fo ile le si tala fo fa tai tai e alo fo ile tua ai soli kula fono le tua la luinga nga kala if elo foi le tua ai ola I le sala sin you know se le si me le foi mai se le si me le ka kala ngo la ola e pasta ola ve kala ia o se fa ka inga ola e ola fo ile pepelo a mai sa wale upunga I la o tali tonua o le kaka foi le lai ola pepelo ka te lo winga la tala foi fa mai lo ai su ai le la nga kele kan ka fatenga le ku mo e ka le sia se tu lo mi ku la le fa mai yone le fa mai yone lua lo na mata upu mua longa vesla pe fa ai fa mai ai se fai mai o te loa o ia ai le tau se ia na polo inga mana tula fono o le mea langa ka olea o le pi e la o le mo iso no le nga ka o le pelo le nga ka o ke no ala me le la ko ke le fia kalia la ko ke le fia kausia ia polo inga makula fongo ai eso langa o le kau ki le age o le mea ta o le kalesia keris o le ka penga le kalesia keris ai wala ngo ko inga fia mai Yesu ngo ba ai mai ya nge ya kau mafai ar fina ngalo Yesu awangi ifango se nganga skas ko va ile fina ngalo alofa o ro tato tu e vai ki nganga alofa ngare kasi ya lo ngakali kulo ale wa sent mai ya ngo le alofa ya o le ke mai mo mai ma o le ma ke fa so Iele tu nei tu la le so ta mi yoi iele tu sa mona ku pele pe on sa no atu na ona to ina you know na do ingo fo ingo tatu pu kalami iele tu ele o fai nei pu kalami no se fai lo ino se lo stas fai nei pu kalami no matu ya lo kele ya ki o sa mo iele le atu no pele o matu loto ka ko va ai ne nguki mea mai nga yo koku iele lango mai te sa sa ku nga ku ka ko mala vai le tua I tai ao o le uli o le po sa mo I le mena tato fana lau mai ai mo to se fu mai ai e o mai lava nei atu nu o la to faia le taulanga osi le tua ina ia manuia I tato mai tato sava vali lo finangalo me foi la le pele ai o mato loto nei ya o fenga luenga le tua o e sa mo le atu pele ya ele wingo le mea ka ke mapoloku ka ke le sava vali finangalo le tua loia sa kalo mo kuinga ko ngai ka ko matua ina ye Yesu tato so tanga e ngaru lue ma fia ma lofa ya Yesu loia ka ko o mai tu pulanga ya ka mai ma poto ma lo tele o mea leo ye tato e vo le nei po kalame le fiafi le na tole CKA le olanga Global Kingdom TV I au na ro fa soa ma au mai le tale le yo ma ro I lo flangalo mo tato lo ia tato ola mo Yesu le nei kaimi ko kike fio ma Yesu ta ko kere lopo o sa so ngi vai aso o na to sanga por na masina time is short past
o le taimia le atua e le faatalia ia o e ma le ale mele fe mai le fionga pa ia le atua fe mai e sula le fitalaiga na le matei o na lufu fasufa e o lo le tale le o le malo ia tu laulau malava ma fai ma moli mau no o lo le fai unga Amen. Fina ngalo le atua. Le unga o le. Mea umalava ma ngalo le atua. Ele tu. Wale sa moa le upu le fiafi ia. Fa ngalo ai maua. Ai ave le upu le atua. Fa unga ina pe o mātou tangata. Glory. Le leo. Tanga o seanga tu ina atua ai fa soa. Ia e ave ma o le upu le atua. Ele le. Nau watu la apostolo. Ia kalatia. Ina ia whapena o na lātou lo na ola mo Keriso. Koe mai la apostolo. Ua whasātou lo ina whatasi ma ua mo Keriso. Le nei wo le toi ola, ua o Keriso lo ola i to tonu i atia. O le ola lo ola i fwoi nei. E ola i lava i le whātua tua i le ali o Yesu Keriso le na alofa mai matu ina mai o ia. Amen. E whai mo na sui o i tātou umalava. Le ale minisu e au nai. Lea fo i se tofinga o lea se tiute o tofia ai o e au una lea tua. Tako ngā lulue ma o unga whamaona. Glory. Alu ia i ngā e ngā ia. Fa i se ai o le upu o lea tua malona mālo i se fina ngalo ma se loto. Moli mau le tala le lei. Moli mau le upu o lea tua. Ina ia tele ni a nganga ia. E tō sina ma li liu ma salamo. Ia ma oinu ofo ina atu o lato ola au una i mo lea tua malona fina ngalo. Ia se upu lea mai atiao nei tuna atu ia aura sana upu whala i au mulmuli ia ona wha wina i lor tātou mawhitanga le fiafi sa mora tunu pere. Ia, hawhitaino le noa basta. Ia pauala u tala ia o le wala wina ia moni mau atu le tua. Amen. Ia o le upu fo o le upu mo tātou uma. Amen. I tau ona mo ona o ngale upu le tua ia maua. Ia. Ia na mai lola ia whasoa atu. Ia mo tātou uma me se le au whatuatua ma le tino Keriso. Ma le ekalesia Keriso Iesu. O le au pa ia ma le au pele. O uso ma tō whawhine i leali. Ia o le upu mo tātou uma. Yes. Au le tonu ma le sa o mea uma. Nga o le atua o le i le akoko. A le mātou whatu ma le ma whasoa atu. Paulo se mea usosoni me le hae. Pa ia o le atua ia ma ua ngi kai. Ia ma te whasoa atu ai. A le te taloanga le leile anga pa ia o le atua. Ia wha atoa atu se upu se tala o ma mori mau atua i whau. Le e fiafi. Lua, ia mori atu le whaatai. Ia le tino Keriso nei e fiafi. Ona o le tau talia. O le tau talia o lea o ma ua nei e fiafi le ma ngaluenga. Ia ua ana le ai outou. Lea tau te tapua ia foi le nei au unanga e mese foi nei faiva nei. Mori atu ele le nga whaatai. Amen. Ia le whangi le tua whamania atu ia te outou. O usoma tu whawhine i le ali. Ia ma lofa le tua. Ia whatu mawina pelo tātou fia. Tātou te ngālu rue whaatas. Ia mo tātou whaatai tali whaatas. Ia o mai au o le kako whaakarikaringa i sa misu. E le loa sesi le aso, ma le tu aso, ma le kaimia fio, ma le tātou ali. Ia ele le lo kako mafuka whakas. Tātou whai mea whatas. Tātou whaatari whatas. Ia pe o whai ako pas. Kau ke le lope ke o wafio mai esu ngangi. Ia le kau ke pain together. In love. Ai wangi ko fe kai mai. Wai ko ke fe kai mai lo ia maua. Ola utala ele nga ola utala i foi le ia te oi. Ele o maua la we i kai. Oi la nga we i kai le fiafini. Ana we i kai le tu. Te o fa mai ke le fa mai le tu ia mo se ele oi. Ele oi nga fe ko ila ko me ele oi nga fe kai ku o. Ia fa mangalo fu se ma leo ma se tala le fiafi o le tau toma i lau whafonga le tatalo ia nga le tu le tua ia le tino Keriso o so matu hawhine i le ia le fiafi o se au le toi tala mo le toi le nga whaftai te le ia i le au whatu tua le fiafi ma le nga whalo alo pasa alo tapua ia le li ia le li whaftai atu sa moa le atu pele o masi ur tatu whamoe amen kalame le po ia pere tu ia le tu pea
to tasi le viinga ma le whamanu ma le whaneneenga o wau ia lava e au ia mea uma ia tu mau pēr whatau wha i o tātou tangata ia la whai uina te talo le tātou pukarame le fiafi Samoa lo mātou tamare langi whaftai tele anganga pa ia lo fisosoani mai o mātou tamu whai le atua e wholofola ma whamalo si atu lau upu le ngata i mātou uma lava ma lo watunu ia o wau ma pa anga lo whapena tuli matanga o mai le atua ame mātou whaftai anganga pa ia lo sosone mai o mātou loto le ne fiafi tala ina atu ai ati oe leli ia fio mai e la upu ina ia ola fatasi mātou ma keriso ina ia mātou ola i pēr i whatua tua i ati oe o lena alofa ma fio mai ma whaola ina i mātou e lau whaunga lau auna i ale ati no to ina leli ia ngata fo ilo nei tangata ia lau langa fo e Alcorpo Kingdom TV lau auna i apasa mai ma tua ma le pulenga leli ia uso ma tu whawhine au auna lo ngā lue whatasi ta mai o mātou te talo ia whai pēr se au ngā o mātou tangata mō lou mā lo ma lou whina ngalo ai mesi alo oio le mātou tupu Hallelujah. o le a fio mai se taimi leli ia ia lo tonu fuafuanga wai fo yolo ia se mana onga fa vitore nei po Yes. fale anga ma le fale tino ma to tu ina tu ia te oe le tua awa o e lava o le tua lo fa le tua muti vale Ma se lau whamalo longa. e ia te oe le tali o Paiane pa ifo. awa o le ki ma le tala o mea uma Sani le a fiafi no faita mai o lofi na ngalo ina ia faia pea lo Hallelujah, ma to hallelujah. talo le tama fo ile viinga ia te oe tu I mau oe tama. ono Yesu le Glory, hallelujah. Amen. 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 Luia. Ke Samoa na tu pele. Vai foi ile stof. Ja, tu faso i fo Amo Samoa. voa.